Chief Minister Pulal du Oman Kalphung Tharan Hnoya Sawrkar Hnathawk te chu Eirukna Lakah an Fihlim Ngei turani a Abikin Finance Officer te chu an dik mai atok lava midangin midik an ni ti an hu atul thu asoi Voina Asia Club Conference Hall Mizoram Finance and Accounts Service Association Annual General Conference voi samni pakwana aman puina finance changtu ni bok Pulal du Oma hian Sawrkar Kalphunga Finance le Planning Department chu an thatlo chuan Sawrkar sum Kalphung le malak na akal dik theichin lava an pahnia an chak angaya wangin Sawrkar po inangai poimo a hun reilo te chungin finance le planning a thil in thak thleng duom tak tak an muto ti asoi Chief Minister chuan inren semna lama ramro rel tu legislator ten bulan chana an ham thatna an titlema hi party tin IO MLA te telna Assembly General Purpose Committee Pompui ani ti soin an malak na Sawrkar official ten an ron zui ve ngal chu thilom takani atia an Sawrkar nuwa an budget masaber chu an din hundik tak tar lang thei tura duan ani rualin an data nei ten du thu ero ala sam che alo ti soin Pulal du Oma chuan data dik tak neya an ni na dik tak shat chu chulan ti a data dik nei konga mason zel an tum ti asoi tuna hian Sawrkar kum tharata na budget ruang am siam ahun le to a department in budget dik tak anzo atula budget lang moi tak ani na nilaw deu si chulang moi ma se revenue deficit grant mu hiam pha theina ani awangin politics ham thatna ai chuan an ni na dik tak lantir churam tan a thazok ti an shia ta tul thu asoi Pulal du Oma chuan atlem the angber sumpuk ni se anti a central scheme po state matching share sang chi chu pum pe sham a thati soin overdraft low a kal sham antuma ke deposit po ti tlem ni se anti a healthcare bill bate MR bill bate ti felzel antuma GPF po minister Sawrkar lava pek chin ni se anti thu asoya Sawrkar Hnathawk lo chumi tam tak ele bar in hana ani awangin rang taka lo anlak theinan boy pui vat turin finance department ho tu te chu angena central scheme be chana lo la te harsat na po achin feldan an ngai to ho atul thu asoi Chief Minister chuan Kalphung Thar Hnoya Sawrkar Hnathawk te Eirukna Lakah an Fihlim Ngei turani a Abikin Finance Officer te phei chu an dik mai atok lova midangin midik an ni ti an mu angai ti soin Sawrkarin Hnathawk alak rengin human resource investment anei ti na ani a chu Hnathawk tu chu Sawrkar ta na thok chuak tu tangkai ani zui ngei atul thu asoi Pulal du Oma chuan Sawrkar flagship program handholding scheme chu an ngai poimo tak zet ti shat sakturin finance officer te chu acha a he scheme hi sumle paya in siam thatna tur mai ni lova mi puiri ru thenga siam thatura be pui thak na ani ti asoi Mizoram mi puiten an be sei in rebel na cha a theinan le state sumle pai din hun siam thaturin theitop an chwati asoi bok inkhom hi MFASA president Puwanal Soman kai shwayin finance secretary Pulal thansang apo in thu asoya chonhulama anpol thil poimo sang sang an rela anpol shwai tu thar an thlang halani